Hello friend and family, nongeye kubasuhuza mumeze neza, ndizera mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana. Duherukana kera maze iminsi ntashyiraho video ariko noneho ubu nagarutse munyihanganire nari mfite akabazo ariko kakemutse. Ubu ngubu rero tugiye kongera kujya tubana buri munsi nk'uko twari tumaze iminsi tubana buri munsi umunsi ku wundi. Tugiye kujya tubana mu biganiro bitandukanye nk'ibyo twari dusanzwe tubanamo. Rero niba uri mushyashya muhaye ikaze kuri Livine 250, niba utarakora subscribe please do subscribe. Kora subscribe ntabwo biri bugusaba umwanya munini, ni akanya gato katagera no ku munota, ugakora ahantu handitse subscribe, ugakora no kunzogera ukajya ubona notification mu gihe twaporodinze ikiganiro gishyashya. Uyu munsi rero mugiye kubana nanjye Livine nk'ibisanzwe, tugiye kubana mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kureba abantu 8 bakoze plastic surgery yo mu maso cyangwa se y'isura yose ariko bikarangira bitagenze neza, bikarangira uburanga bifuzaga batabonye cyangwa se uko bifuzaga gusa atari ko bibagendekeye. Ubundi tuzi ko umuntu ajya gukora plastic surgery cyangwa se ajya kwibagisha umubiri we kugira ngo agire ibice bimwe na bimwe ahindura uko ashaka, atume bitera uko abishaka. Uyu munsi rero tugiye kureba abagiye bagerageza guhindura mu maso habo cyangwa se isura yabo ariko ntibibagendekere neza. Ku mwanya wa mbere rero turasanga umugore cyangwa se umukobwa bita Sahara Tabar. Uyu ni umukobwa wavukiye muri Iran, ni umunya-Iran. Akaba yaravutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe, akaba yaravutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 16. Uyu rero akaba yaribagishije ahanini ashaka kugira ngo abe umusitari kuri Instagram, kugira ngo ajye posting amafoto ye kuri Instagram abantu bayakunde, ariko biza kurangira bitamugendekeye neza ko bamubaze inshuro zigera kuri 50 ariko bitagenda neza uko abyifuza. Mu mwaka ikindi kintu wamenya kuri uyu mugore rero nuko mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 12 yakatiwe n'urukiko rwo muri Iran igihano cy'imyaka 10, gufungwa imyaka 10. Icyo gihe yashinjwaga gutunga umutungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Gusa nyuma y'iminsi mike icyo gihano bagitangaje banamuhamije icyo cyaha, haje gutangazwa indi nkuru ivuga ko igifungo cye cyakuweho, yagizwe umwere. Rero icyo gihe televiziyo yo muri Iran yaramubajije ati ku byaha waregwaga igifungo bimeze bite, yarabwiye ati nanjye ntegereje umwanzuro w'urukiko, gusa nk'uko amakuru abivuga kugeza ubu ngubu ndi umwere. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga uwo bita Amanda Lepore. Ni umunyamerika w'umugore cyangwa se wihinduje yigira umugore. Yari umugabo aza kwihinduza nyuma yigira umugore. Uyu rero akaba ari umuririmbyi, akaba ari umuhanzi nyine, akaba yarahoze akora muri club, aza kuba umuririmbyi, aza no kuba umwanditsi w'indirimbo. Yagiye rero akorana n'amakampani menshi akayamamariza. Uyu we nta bintu byinshi turi bumuvugeho. Yavutse mu mwaka w'1967 mu kwezi kwa 11 ku itariki 21. Akaba rero yaratuye New York, ngo bita Peter Joseph Barnes, ariko akaba yariyise cyangwa se izina ry'ubuhanzi akaba yariyitaga Pete Barnes. Uyu nguyu akaba yaravutse mu mwaka wa 1959 mu kwezi kwa 8 ku itariki 5. Avukira mu Bwongereza, yari umwongereza aho bita Port Sunlight mu Bwongereza niho yavukiye. Uyu rero akaba yari umuhanzi, yari umuririmbyi, yari umwanditsi, ari n'umunyamakuru kuri televiziyo. Akaba yarashinze n'itsinda bitaga Dead or Alive mu 1980 nibwo yashinze iryo tsinda. Akaba ari n'umwanditsi w'iryo tsinda, ariwe wandikiraga indirimbo, akaba n'umuyobozi wabo. Uyu rero akaba yaraje kwitaba Imana ku itariki ya 23 z'ukwa 10 2016 nibwo yitabye Imana, ubwo yari afite imyaka 57. Yapfiriye i London mu Bwongereza. Mu mwanya wa 4 rero turasanga uwo bita Alice Wilstein. Akaba yaravutse mu 1940 ku itariki 8 z'ukwa 5. Yari Umusuwisi, yavukiye mu Busuwisi, akaba yari umusosiyaliste. Yapfuye rero cyangwa se yitabye Imana
ejo bundi ku itariki 31 z'ukwa 12 mu 2024 muri uyu mwaka dusoje, akaba yaritabye Imana afite imyaka 84, yitabye Imana ari i Paris mu Bufaransa. Ku mwanya wa gatanu rero turasanga uwo bita Donatella Variscas, akaba yaravukiye mu Butaliyani, avuka ku itariki 2 z'ukwa gatanu mu 1955. Ku mwanya wa gatanu rero turasanga impanga, umwe bamwita Igor, undi bakamwita Grichka, bakaba baravutse mu 1949 ku itariki 29 z'ukwa munani, bavukira mu Bufaransa aho bita Saint Lael Grace. Aba rero Igor akaba yaraje gupfa cyangwa se yaraje kwitaba Imana ku itariki 3 z'ukwa mbere 2022, ubwo yari afite imyaka 72, apfira i Paris mu Bufaransa n'ubundi. Grichka we yitabye Imana ku itariki 28 z'ukwa 12 mu 2021, aho yari afite imyaka 71, nawe yitaba Imana i Paris mu Bufaransa. Ku mwanya wa karindwi turahasanga uwo bita Scott Thompson, ariko akaba azwi cyane ku mazina ya Carrot Top, akaba ari umukomediye, akaba yari umunyamerika, akora stand up comedian. Yavutse rero mu 1965 tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri. Ku mwanya wa munani turasanga uwo bita Mike Luka, akaba ari umunyamerika, yahoze ari umukinnyi w'iteramakofe, akaba azwi cyane, amenyekanyemo cyane no gukina amakinamico no gukina amakomedi, filime zikozwe mu buryo bwa komedi. Uyu rero we yavutse mu 1952 ku itariki 16 z'ukwa 9. So guys, mwakoze gukurikirana iki kiganiro kugeza kirangiye. Thank you so much, mwakoze kubana nanjye. Imana ibahe umugisha. Ndizera ko n'ubutaha muzakomeza kubana nanjye. Mujye muri comment icyo wumva twahindura cyangwa se icyo wumva twakora ubutaha, wandike muri comment. I love you guys. Bye bye, naho utaha.